तो पवित्र आत्म्याने गर्भे संभावलो अमकार मरियेतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताने को सुसले तका क्रुसा जडलो तो मेलो अंतकाने केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसता मेलांटलो पत्तून जिवान जालो स्वर्गात चढलो तेतान जिवानी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पत्क्यांचे मोक्षाने कुडीचे जीवन पावन हसण्याचे जिवीत आमेन. नमान मरिये कृपेन बरुदे समुद्रचे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसी चेंजेस नमान मरिये कृपेन बरुदे समुद्रचे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसी चेंजेस नमान मरिये कृपेन बरुदे समुद्रचे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसी चेंजेस महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सांत आंतोनीक तेरा उले उसारन आता आम्ही हो तेच म्हणया पयलो उलो मरण ताच्या नांवान पळता सांत आंतोनी मेल्ल्यांक तुवें जिवे केलाय आता मरणाच्या वडयेचेर आसतल्यां खातीर पुलगत्रेंतल्या आत्म्या खातीर जेजू कडेन माग. नामान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू दुसरो उलो सूख ताच्या नांवान पळता सांत आंतोनी सर सुखिंतले आमकां निवार आणि आमच्या पाप सेवा पसत आणि पवित्र सभे पसत जेजू कडेन माग. नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू तिसरो उलो अनवरां ताच्या नांवान पळतात सांत आंतोनी पथकां खातीर आमकां फवस धरल्या सर अनवरांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू चौथो नमान देमसार ताच्या नांवान पळतात सांत आंतोनी देमसार ताका कमतात ताच्या सर पातकांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जिगुसीचे जेजू पांचवो नमान खोडे बरे जातात सांत आंतोनी आत्म्याच्या आणि कुडीच्या पिड्यांतले आमकां निवारण कुडी आत्म्याक भलायकी जोड दी. नमान मरिये कृपेन बरुदे समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. सोबो नामान पिडेस बरे जातात सांतांतोनी पिडेस ताम बरें कर आनी आत्म्यातें वा कुडीतें कश्टतल्यान सबका सायती नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. सातवो नामान दर्यांक तो फरमायता सांतांतोनी आतां पयल्यार आसल्यांक आनी परगांवांत आसल्यांक राख आनी आमच्या वडण्याच्या उसंबळांतले आमकां निबार नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. आठवो नामान सांकलिंग तो फरमायता सांतांतोनी बंदींत आसल्यां खातीर माग आनी पातकाच्या बांदपासांतले आमकां सोडय नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नवो नामान आनल्यांक बेऱ्यांक पावता सांतांतोनी सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साकरी करचे खातीर सर झकाम आमचे वयली निवार नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. दावो नामान कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता सांतांतोनी भायर पडवल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय आमी सांडलेल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळाशें कर नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेवन सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. नमान मरिये कृपैन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तू सुदेव आनी सुदे फॉल जगुसीचे जेजू Berganti Maria, Dolce Mãe, ama papia gatin metka, tanem shamanachura. इकरावो नामान आपाय पयस करता सांतांतोनी
कुडी आत्म्याच्या आत्म्यान कुडीन आत्म्याक सर मोसांत आमकां जसच्या सर वायटांतलें तूं आमकां राख. नमान मरिये कृपेन बरुते समुद्रुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. Băgântii Marie, Dulce mea, ama papia ca tehnică, atanem ceamna celerame. नमान मरिये कृपेन बरुते समुद्रुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. Băgântii Marie, Dulce mea, ama papia ca tehnică, atanem ceamna celerame. नमान मरिये कृपेन बरुते समुद्रुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. Băgântii Marie, Dulce mea, ama papia ca tehnică, atanem ceamna celerame. बारावो नामान दुकोळ तत्वार निवारण व्हरता सांत अंतोनी दुर्बळ्यांच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पाव. दिसपट्टें काम आनी दिसपट्टो ग्रास आमकां जोडून दी. नमान मरिये कृपेन बरुते समुद्रुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. Băgântii Marie, Dulce mea, ama papia ca tehnică, atanem ceamna celerame. नमान मरिये कृपेन बरुते समुद्रुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. Băgântii Marie, Dulce mea, ama papia ca tehnică, atanem ceamna celerame. नमान मरिये कृपेन बरुते समुद्रुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. Băgântii Marie, Dulce mea, ama papia ca tehnică, atanem ceamna celerame. तेरावो नामान कोणाक पावलां तें सांगून दीत. सांत अंतोनी तुका इतलो वर्तो केल्ल्या खातीर आमी तुका देवा करगां दिता आनी जिणेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदता. नमान मरिये कृपेन बरुते समुद्रुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. Băgântii Marie, Dulce mea, ama papia ca tehnică, atanem ceamna celerame. नमान मरिये कृपेन बरुते समुद्रुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. Băgântii Marie, Dulce mea, ama papia ca tehnică, atanem ceamna celerame. नमान मरिये कृपेन बरुते समुद्रुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. Băgântii Marie, Dulce mea, ama papia ca tehnică, atanem ceamna celerame. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. Așa आधी तशा आता आणि सदा सर्वत आमेन. नमान रणये काकुलतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृतान भरोशा आमी तुका उलो मारता आनी पदेशी वेशी बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता. तत्व आमचे शिकाये हे तुजे काकुलतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी मोगाळी दुलोबी आमकारी बरी भगवंती देवाचे माय आमा बसोत विनाती कर. ख्रिस्ताच्या बसणा आम्ही फौजांचे खाते. सांत अंतोनीक लदीन सोमिया काकुळत आमची कर. सोमिया काकुळत आमची कर. क्रिस्ता काकुळत आमची कर. काकुळत आमची कर. सोमिया काकुळत आमची कर. काकुळत आमची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळत आमची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या काकुळत आमची कर. संतिस्मा त्रिंदाद एकाच देवा काकुळत आमची कर. भाग्यवंती मरिये आम्हा पासून विनंती कर. तुम्ही सोमे संतानो आणि भक्तानो आम्हा पासून विनंती कर. सांत अंतोनी सा प्रास्कच्या कर्या पुता आम्हा पासून विनंती कर. सांत अंतोनी देव जन्मयाच्या मंदिरा आम्हा पासून विनंती कर. सांत अंतोनी कलतेपणाच्या आरस्या आम्हा पासून विनंती कर. सांत अंतोनी प्राजिताच्या देखी आम्हा पासून विनंती कर. सांत अंतोनी संपूर्ण कायेच्या देखी आम्हा पासून विनंती कर. सांत अंतोनी तुझ्या वड्डीच्या अलंकारा आम्हा पासून विनंती कर. सांत अंतोनी निरापराधींचे बाचावे आम्हा पासून विनंती कर. सांत अंतोनी दुखेसांचे बुजावणे आम्हा पासून विनंती कर. सांत अंतोनी दमस्वराक वडा बियाच्या कारणा आम्हा पासून विनंती कर. सांत अंतोनी पिडेसांच्या वैजा आम्हा पासून विनंती कर. सांत अंतोनी निष्कळपणाच्या फुला
Santantoनी दुर्बळकाय ग्लब्दल्ल्या Santantoनी नेंटुवायच्या आणि सोसणीकायच्या देखी Santantoनी सुवार्ता परगड करतेल्या Santantoनी कुरड्यांच्या उजवाडा Santantoनी बघेवनपणाच्या परजळ एकनिकेत्रा Santantoनी मितीच्या देखी Santantoनी बंदिवानाच्या बचावे Santantoनी आजापानी आसर्याने नावाडलेल्या Santantoनी तुका उलो मारल्या पावतेल्या तुमची जबाब काकूळ तमची कर जेजू क्रिस्ता Santantoनीच्या पुण्या वरवीं ताच्या सोसणीकाय आणि कलतेपणा वरवीं ताच्या दुर्बळकाय आणि गरीबपणा वरवीं ताच्या जिंजवार आणि अर्चिकाय वरवीं ताच्या कष्ट आणि दंडवणे वरवीं ताच्या सरमाव आणि शिकवणे वरवीं ताच्या मोगा आणि भक्तीपणा वरवीं ताच्या बिरमोत्या आणि काकुते वरवीं ताच्या आनंद बरीत मरणा वरवीं तुमची जबाब परतून मागता आयकमका आमी पातकी आमकां भोगोस म्हण परतून मागता आयकम Santantoनीच्या मागण्या वरवीं सर वायटांतले आमकां निवार म्हण परतून मागता आयकम आमच्या कश्टां सोसणीकाय आमकां दी म्हण दया दवरून खरे भक्तीपण आमकां दी म्हण परतून मागता आयकम दया दवरून आमच्या गरजांक पाव म्हण परतून मागता आयकम दया दवर मरणाच्या घडये आमकां राख म्हण परतून मागता आयकम देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले बघूस देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले दयेन आयकम देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले प्रार्थुया भो काकुळदार जेजू तुझ्या बघेबोन तू धर्मविराक Santantoनीक कळन असलेल्या आसवर्यांनी विचित्र तरान तुवें नावाडलाय पातयेनीन आमी मागता तें सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटलें म्हण तेर भरवशान रावो आमकां कृपा दी जो जी येताय निराश करताय देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता ससनाच्या ससनाक आमी मागया आमच्या पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या भुरग्यां बाळां पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां भोगोस पडून दिनाका पूर्ण वायटांतले आमकां नामान मरिये कृपेन बरुदे समुद्रजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचे जेजू आनी आमच्या मरणाचे कडेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र माग्या पावस वेळार आनी बेगी येवंक कठीण दग पडल्या ही दगींतलें आमकां राखोंक सांबाळोंक भलायकी बरी उरोवंक आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां भोगोस आनी आमकां दाळें पडून दिनाका नामान मरिये कृपेन बरुदे समुद्रजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र मागया आमी सर पिडेस्तां खातीर आसऱ्याचे लोक पिडेस्त आसात मांद्रेर आसात बेड्डार आसात आस्पत्रेंत आसात आमच्या घरांनी पिडेस्त आसात आमच्या शेजारचीं आमची सयरीं देयरीं पिडेस्त आसात गूण जायनातल्या पिडा सुसून आसचीं आमच्या मदें आसात हें सर पिडे खातीर तांकां सोंसणीकाय बळ सकत दिवंक म्हणून मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां भोगोस आनी आमकां दाळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान मरिये कृपेन बरुदे समुद्रजे सांगाता
Sriam Vitetu Sudev and Sudev fall Jugusi changes. Bhagavati Maria Chamai, Amo Yanga Nariga, Adaniam Chamanagari, Mahima Bapa Kaniputha Kanipavitratmya. Shatani Sadasurat, Amen. Raja Rascha Brigham Pasot Makya. Tanyao Bapa Kalzam. Susnikayachi Bolim Burgin Zam. Santantonichi Dek Tanchajine Tanizodum. आम्ही आता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारांत सांग आमची स्पर्धकांची संकल्पना आणि आम्ही आमची क्रिया आमचिता तशी आमची बदकाम बघूस आणि आमका आगन पुरंदी नका पण वाईटांनी तुमका निवार नामान मरिये कृपेन भरुले समतुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सुदैव आणि सुदैव फॉल जे खुशी चेंजेस महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या आमेन. आम्ही माग्या सर आमच्या परगांवांत आसच्या भावा भयण्या बसत दिसपट्टो ग्रास जोडून पयस पावल्लीं आसात आमचीं भुरगीं बाळां पयस वचून कामां लागिल्लीं आसात सकाळांनी समाधानान जिवंक बावाट सांबाळूंक पातयणेन जिवंक देवाचेर आदार दवरून जिवंक माग्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संसारांत जावं आणि आम्ही आमची क्रिया बक्षिता तशी आमची बदकाम बघूस आणि आमकां जाणीव पडूंक दिनाका पण वाईटांनी नामान मरिये कृपेन भरुले समतुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सुदैव आणि सुदैव फॉल जे खुशी चेंजेस भगवती मरिया देवाची माई अमो अभ्यंगा जीवनाधिक आता आणि आमच्या मनुष्यकळी आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या दृश्यादी दृश्यात आणि सदा सर्वदा आमेन. आता आम्ही आराधनाक आमकां समेत तयार करया. Semestinya sakramen jalan akta rasa gawya mi git pan sengko 288 kongni bhakti gita buku 288.
आमची दुःख पुस्तक तुझे सुशिंगावं इथं आमची कुंभे सारा संख्या स्वाधी सक्रामेता स्वाधी सक्रामेता स्वाधी सक्रामेता आमसो विषय वातावरणाची तू आमचो देव समर्या पैन करता तुझे सोम्या पाठी रवता स्वाधी सक्रामेता स्वाधी सक्रामेता स्वाधी सक्रामेता देखो पुण्याचे उन्मावाट्या दिसचे मुका मोल देवाचे फाका किंतु सारख्याची आमची जिणी संतोषाची स्वाधी सक्रामेता स्वाधी पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपार अजरसच्या आमच्या मोगाळा जेजू तुका जावं महिमा ओगळाप आणि स्तुती आयच्या या दिसा या घडये तुजे मुखार दिमयांनी पडोवन तुजे लागीं उलोवंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता देव तूं तरी किरकोळ मनशा रुपार घेवन या संवसारी आयलोय पातकाच्या काळोखांत सचपतल्यांक दुखाच्या खोंडांत सुस्करतल्यांक पिडेच्या पासांत सांपडल्यांक जुदेव धर्माच्या अशेर शिकोवण्यामध्ये समटून भोंवतल्यांक एक उजवाड तूं जालोय अशें तुका तुजे मायेन देवा बापाक तेंपलान भेटयल्ल्या दिसा तावन तुवें तुकाच सगळ्या मनशा कुळा खातीर समर्पिलोय ओ थोडो वेळ तुवें आमकां उजवाड दिल्ली आनी उजवाड जाल्ली रीत समजूंक नियाळोवंक आनी तुज्या उजवाडान चलोवंक गरजेची कृपा मागोवंक हांगासर हजीर जाल्याव आमचें धन मन सर्वस्व तुका समर्पण भक्तीन तुजे लागीं उलोवंक आमकां आदार दी
तुजो उजवाड आमकां दी. एक घडीभर आमी जेजू क्रिस्त पळोवया. मनशा रुपार तो या संवसारा आयलो. तो आमचे बरे या लोकांमध्ये तो जियेलो. पूण ताचे थंय आमी पळोवंक शकता तें कालतेपण. दुबळ्या धाकट्यां सवें तो जियेलो. पिडेस ताच्या सांगाता आसले. दुःखींत रुदानांत बरल्लें काळीज ताच्या सांगाता थंयसर आसली. जेजूक शिकोवन आयकूंक ताका स्तुती करूंक दुबळीं धाकटीं थंयसर पावल्लीं. आनी जेजूचें ते देवाचें उतर एकल्यांनी मानून घेतलां. ते देखून आज तो एक उंड्या रुपार ताचे अजरपण आमचे मदें तो दाखयता. आनी व्हड्या संख्यान हांगासर आमी ताच्या पांयां तळा दिंबयेर आसावो. जायते ताच्या मिसां वेळार जेजून असर्या आजापां केली. तो लोक संतोश जालो. त्या लोकां थंय मोग उदेलो. त्या वेळार पिडेंत कश्टांच्या लोकांक देव एक उजवाड जावंक पावलो. आज तो संवसाराचो उजवाड जाला. आनी त्या उजवाडाक भेटोवंक आमी हांगासर आयल्यावो. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजू ताच्या जिवितांत खालतो जालो. आनी आज आमी हांगासर आयल्यावो कालतेपणान. त्या जेजूक भेटोवंक ताचो उजवाड आमच्या जिवितांत घेवंक आनी तसो उजवाड सदांच आमी आमच्या कुटुंबांत पोशीत करूंक. तशें आसतना मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या वेळार आमचे राटावळ, आमचे कंत बेजाराय सकड ताच्या पांयां तळा दवरया. ह्या संवसाराचें जिवीत कश्टांचें, तरी ताच्या उजवाडांत आमी एकलीं जियेता तर जाल्यार आमकां अंधकार वेडो घालचो ना. आमी काळोखान जियोवचें ना. बगार ताच्या मोगान, ताच्या सतान आमी जियेतल्यावो. आतां आमी जेजूक आराधनेच्या गितां मुखांतर ताका आमी आराधन करया. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕದೇವನೇ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳ ಆನಂದ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕದೇವನೇ പൂർവജരു ഉണ്ടരു മാന്ന സാവവര വിടരുള്ളവല്ല പൂർവജരു ഉണ്ടരു മാന്ന സാവവര വിടരുള്ളവല്ല നിന്ന ദേഹ ഉണ്ടവരില്ല ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ Alleluia, 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 യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ മഹിമ യേശുവേ സ്തുതി ഒരുകാതുക സമയം പ്രാപ്തിക സമയം മഹിമാതുക സമയം സ്തുതിതുക സമയം ചെയ്തുക സമയം പരിശുദ്ധ വർണ്ണിത ആരാധന നമസ്കാര പ്രണിപാതുക ഹല്ലേലൂയ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you. Vandan tuka samya, aradan tuka samya, namaskar tuka samya, mahima tuka samya. Hallelujah, 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 hallelujah. जिसू को आम्ही आराधन करणं असावं.
जर तर आमच्या जिवितांत आमी फाटीं पळयलें तर जाल्यार आज येजूक भेटोवंक आमी आयल्या जायतें बरेंपण आमचे थंय आमच्या कुटुंबा थंय जालां. या जेजूक भेटोवंक ताचे तावन आशिर्वाद घेवंक आमी हांगासर आयल्या. जायतें बरेंपण वैयक्तीक जिवितांत जालां तर या जेजू वरवीं आमी करसूंचो थोडो वेळ या जेजू सांगता. पूण तो आमकां दीसभर रातभर चड आशिर्वादांनी आमकां तो भरता. कश्टां आडवारांत आमी आसतना, पिडेंत आमी समटतना ताचें उतर आमकां धैर्य दिता. ताच्या उतरांत आमकां बळ मेळटा. त्या जेजूक भेटोवंक आमी हांगासर आयल्या. जेजून जायतें बरेंपण ताच्या परगट जिणेंत केल्लें आनी सबार लोक थंयसर ताची शिकवण आयकूंक आयिल्लो. आनी थंयसर पाटी वेता आसतना तांच्या जिवितांत रितें ते वचोंक ना. भगार थंयसर ते आशिर्वादां घेवन परत पाटी ते तांच्या गांवाक गेले. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी जेजूक अर्गां दिवंक, ताची स्तुती करूंक आनी धरत्या मापान ताचो आशिर्वाद आनी बेसांव घेवंक आमी हांगासर येवन पावल्या. जायते घडी जेजू सांगता आमी वेळ करसिता तरी थोडे फावटी आमच्या अस्कतकाय लागून, आमच्या उण्यापणा लागून जेजूचो सांगात आमी विसरून वेता. जायतें बरेंपण जिवितांत जाता आसतना, जायतें बरेंपण कुटुंबांत जाता आसतना जेजूचो उगडास काडचो उणो जाता. जेजूचो आशिर्वाद आमचे थंय आसा म्हणलें आमी समजून घेना. पूण परत आमी जेजूक अर्गां दिवंक, जेजूक ओगलाप दिवंक आमी हांगासर आसाव. ताच्या पांयांतळा येवन आमी दिमयेर आसाव तरी आमकां तो वर्त्या मापान बेसांव दिवंक आशेता. ते देखून आमी फाटल्या दिसांनी, फाटल्या म्हयन्यांनी, फाटल्या हप्त्यांनी आमी पळयलें तर जाल्यार आमचे मदेगांत आसलीं सबार जनां आज तीं ना जाल्यांत. पूण आमी सुरक्षीत आसाव. त्या देवाक अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमया जेजू. अर्गाणी ओगलाप तुका सुमया जेजू. जेजू तूं देवाचो पूत. अर्गाणी ओगलाप तुका सुमया जेजू. जेजू तूं देवाचो पवित्र जन. अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमया जेजू. जेजू तूं देवाचो सेवक. अर्गाणी ओगलाप तुका सुमया जेजू. जेजू तूं बसयल्लो सुडवंदार. अर्गाणी ओगलाप तुका सुमया जेजू. जेजू तूं क्रिस्त.
अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू आमचो सोमी आणि धनी अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू दैविक वैज अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू बरो गवळी अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू शांती कुवार अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू सर देण्याचो दातार अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू आमच्या आत्म्याचो धनी अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू दयाळ आणि कणवळो अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू मोगाळ आणि समाधानी अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू आमचो करो इष्ट अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू तुझे दैविक उतर दिताये अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू तुझेंच मासरगत आमकां वांटताये अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू पातकां बक्षिताये अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू आमकां वाट सत आणि जिवीत अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू जेजू तू आमकां उजवाड अर्गाने होगळाक तुका सम्या जेजू एक घडी भर आमी जेजूक आराधन करन आसावो जेजूक आमी स्तुती गायना मुखांतर ताका आमी आराधन करन आसावो ते देखून आमचे थंय आसली कंत बेजाराये आमचे थंय आसलें उणेपण आमी ताका समर्पण दिवया देवाचें उतर आमच्या मेटांक उजवाड ते आमच्या दिसपडते जिणयेक प्रकाश फांकयता जेजूचो तो उजवाड त्या उजवाडा मुखांतर आमी सदांच आमच्या जिवितांत जियोंक आसा तो उजवाड सदांच आमच्या जिवितांत पेटोवंक ताची आदार ताची ससाये आमी मागया एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्यायी 5:8-13 ओळ म्हणसर अशें आमी थंयसर आयकत आहो एका काळार तुमी अंधकार जावन आसल्यात आतां सुमी थंय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरें चला कित्याक सर बरेंपण पवित्रपण आनी स्वातीकपण उपजता उजवाडांत आवन सुमयाक कितें मांडवता तें सोदून काडूंक शिका काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात तितलेंच न्हय तसल्या कामाचेर तुमी निशेध उसारा ती गुटाण करतात ते विशीं उलोवंक पर्यंत लज दिसता पण सगळ्यो वस्तू उजवाडा हाडटाच ताचें नीज स्वरूप आमकां कळटा कित्याक कसली वस्त उजवाडा हाडटाच ती उजवाडटा आतां आमी एक भजन गावया ಪಾಣಸಂಕು ಕುಂಗ್ಳಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತಾಂಬುಕು 359 359
तुझी सौम्य सदा सलतेली प्रकस्ती पांगतली मोजे जीवन उसवडतेली ज्योती तुझी सौम्य सदा सलतेली प्रकस्ती पांगतली मोजे जीवन उसवडतेली परत म्हणूया ज्योती तुझी सौम्य सदा सलतेली प्रकस्ती पांगतली मोजे जीवन उसवडतेली चाराय कुशीनी पक्का काळो पोरला चाराय कुशीनी पक्का काळो पोरला काळो कातान मुसवाडा औके ना पावो काळो कातान मुसवाडा औके ना पावो प्रकाश पुरी दर्शन तुझे घेत ना देखो प्रकाश पुरी दर्शन तुझे घेत ना देखो ज्योती तुझी सौम्य सदा सलतेली प्रकाशती पांगतली मोजे जीवन उसवडतेली ज्योती तुझी सौम्य सदा सलतेली मोचे जीवन उसवडतेली तुझे विनेना उसवड्या संसारान तुझे विनेना उसवड्या संसारान सूर्य चंद्र तारा सडपडी सर अंतरान सूर्य तारा सडपडती सर अंतरान तुझे संगी पसरती ती बोलो काम तुझे संगी पसरती ती बोलो काम ज्योती तुझी सौम्य सदा सलतेली प्रकस्ती पांगतली मोजे जीवन उसवडतेली काते काळीच हे जाऊं बिडर तुझे काते काळीच हे जाऊं बिडर तुझे उल्लास बोरी भक्ते केदे ओरते मोचे उल्लास बोरी भक्ते मोचे ओरते मोचे मै मे बोरी सांगस तुसो ओ भोगचे मै मे बोरी सांग तुसो भोगचे ज्योती तुझी सौम्य सदा सलतेली प्रकस्ती पांगतली मोचे जीवन उसवडतेली ज्योती तुझी सौम्य सदा सलतेली प्रकस्ती पांगतली मोजे जीवन उसवडतेली मोजे जीवन उसवडतेली जेजूक येदोल म्हणसर आमी अर्गां पाठोवन आयल्याव ताणें जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत केलां ताका आमी अर्गांक दिवन अर्गां पाठोवन ताजें आराधन आमी करन आसावं आतां ताचें उतर आमी आयकुया दया करून उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं
तुमच्या सभे आसा सामातेव परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका ही सौम्या तुम्ही संसाराचो उजवाड दोंगराच्या तालवेर बांदला ते शहर लिपण उराना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना बगार घरांत आसल्या सुमेस्तांक उजवाड जायचो दिवटणेर दवरता तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परसळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमकां सर्गीच्या बापाक महिमा देवो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता पुष्या क्रिस्तई मोगाळ भावानो आणि बहिणीनो उजवाड तुम्ही पळयतात आता आम्ही इलेक्ट्रिक यूज करता जर तर थोड्या वर्सां आदीं वा थोड्या शक्तां आदीं आमी थंयसर उजवाड पळयचे तर जाल्यार एक वात आमी वापरची आसलें वा एक लॅम्प आमी वापरचें आसलें कित्याक तातूंत तावन उजवाड आमी पळयता मात्र न्ही त्या उजवाडा वरवीं आमी काळोख नपयस करूंक शकता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो उजवाड आमकां जावं परो एक वात तावन दिता तर जाल्यार तो उजवाड आमी आपापलीच आपणाचो करूंक जायना कित्याक थंयसर उजो आसा आनी वात आसा ह्या वातीक त्या उज्यांत पेटयल्ल्या वेळार मात्र ती वात पेटोवंक शकता जर तर त्या वातीन तावन आमी पळयता तर जाल्यार ताका मेना तावन ती वात रचन जाता आनी ताचेर एक सूत आसा ते मदगत ते सूत आनी ते आक्रेक म्हणून त्या वातीर आसता पूण ते सूत थंयसर करगोवन येता वा पेटोवन येता पूण ते मॅन थंयसर करगोवंत मोटवी जाता ती वात आनी ह्यातून तावन आमकां उजवाड मेळटा आनी ह्या वातींत आमी पळयता काळोख नपयस करता मात्र न्हय जर तर ती वात काळोखांत व्हरून दवरले कडेन सक्कड उजवाडाक थंयसर हाडटा थोडे फावटी आमच्या जिवितांत जेजू म्हणलो उजवाड नातल्या वेळार वा ताच्या सांगता आमी जियेनातल्या वेळार आमी काळोखांत जियेता तुमकां सांगलें वात आनी उजवाड आनी थंयसर आसय ती वातीचें सूत जर तर आमी जेजूक आमचो केंद्रबिंदू केलो तर जाल्यार ती वात आमचे थंय जळोवंक शकता आनी आमचे थंय जळटा आसतना आमी जें कितें करता सक्कड तें उजवाडाक हाडूंक आमी शकता आनी काळोखाची कामां आमी करना काळोखाची कामां जावन आसात देंवसाराची कामां कित्याक उजवाड ताका पळोवंक शकना तुम्ही पळयलां उजवाडांत थंयसर प्रकाशीत आसा आनी थंयसर त्या उजवाडाचे चड लागीं आमी आसा तर जाल्यार थंयसर दाव आमकां मेळटा मात्र न्हय त्या उजवाडा वरवीं थंयसर कळोवंक शकता
ती दाव सट्टा आसतना एक वस्तू थंयसर कडोवंक शकता. तुम्ही जर तर पळयलां तर जाल्यार कोयत्यो पाजूंक वा ते कोयते ताका रूप हाडूंक रॉड आसतात ते रूप हाडिचे तर जाल्यार ते उज्याच्या खँडान घालन थंयसर ते शेप थंयसर हाडटात. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर घालीत तर जाल्यार ताचें जिवीत कसलें म्हणून देवाच्या उतरां मुखांतर आमी हर एकलीं समजतावो. जावं पुरो जेजू एक भुरगो जावन ह्या संवसारी जियेत आसतना ताणें केल्लें मिसांव. जावं पुरो जेजू एक युवक जावन देवाचें उतर ताणें थंयसर आसलेल्या लोकांक परगट केल्लें. आनी जावं पुरो तो थंयसर आसतना त्या लोकांक आदार ताणें दिल्लें. मात्र न्हय, जेजून पिडेस्तांक गूण केलें, पातक्यांक ताणें बक्षिलें. आनी तो जेजू आमच्या जिवितांत उजवाड जालो तर जाल्यार आमी त्या जेजूच्या संगता वेतावो, त्या जेजूच्या संगता आमी समकतावो. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, उजवाड काळोख नपयस करता. तशेंच आमच्या जिवितांत जेजू आसा तर वा जेजूच्या पाटलावदार आमी करता तर वा जेजूच्या संगता जेजूच्या समकर आमी समकता तर जाल्यार आमी काळोखाची कामां करिना, देवसराक आमी आव्हान दिनावो, बगार ताजे कर्तव्यां आमी नास करतावो आनी खऱ्या देवा थंय त्या जेजू थंय आमी संगता येतावो, ताचे थंय आमी एक पडतावो. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पवित्र स्थान आमकां हर एकल्यांक मेळ्ळां. पवित्र स्थाना मुखांतर आमी देवाची भुरगीं जाल्यावो. आनी थंयसर येता आसतना आमी वडिलांक एक सवाल विचारतावो, कितें तुज्या भुरग्यांक अपेक्षिताये? म्हणटा आसतना थंयसर कितें तूं मागताये? पवित्र स्थान. थंयसर मूळ पातकांतावन सुडका त्या भुरग्याक मेळटा. उपरांत थंयसर पवित्र स्थान दिल्या उपरांत वात आमी दितावो. तो उजवाड जिवंतपणाचो संकेत जावन आसावो. हालेलुया. शनिवारा दिसा थंयसर ती वात आमी पेटयतावो आनी त्या वातेतावन तो उजवाड आपल्या भुरग्याक घेवंक ना जायना तरी आपल्या पेरेंट्स वा ताच्या पदर मदरणेक दिवन थंयसर गे उजवाड क्रिस्तचो म्हण आमी दितावो. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तो उजवाड आमचे थंय आसा. तो उजवाड आमी प्रकाशीत करूंक जाय. तो उजवाड जेजू क्रिस्त उजवाडाचो संकेत जावन आसा. तो उजवाड बरी करूंक जाय. कित्याक सावते जिवितांत आमी जियेत आसतना सबार रितीची राटावळेक आमी मेतेर जातावो. सबार रितीचे चिंतपांनी आमी भरतावो आनी ह्या उजवाडाक सदांनीत उजवाड दवरसो आमी सुकोवन पडतावो. थंयसर तो उजवाड धांपून गेला जावं पुरो आमच्या जिवितांत. त्या देखून आज आमी ह्या जेजूक आमी भेटोवंक हांगासर आयल्यावो आनी उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक आमकां तो उलो दिता. आमी हेरांच्या जिणेंत कशें उजवाड जावयेंत.
ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न गावांत कोलकाताच्या बागेंत मदर तेरेसाची बहिणी मिसांव वावर करतली. तांच्या मिसांचो वावर असो एक वांटो जावन ती दुबळ्या धाकट्यांच्या बिडारांक भेट करतली. त्या एका दिसा ती एका ल्हानशा बिडाराक रिगली. तें बिडार पळयतना तातूंत कोणी वस्ती करिनातले भशेन दिसताले. थंय एकलो मालगडो मनीस जियेतलो. ताजे एकसरपण पळयोवन ह्या धर्मीक भयणींनी ते ताचे बिडार नितळ करूंक आरंभ केलें आनी थंय आसलो एक पोरनो दिवो वा लॅम्प तांणी नितळ केलो. हो दिवो पेटोय नातल्ले परीन दिसता, कित्याक तूं तो पेटयनाय गे म्हण विचारलें एक धर्मीक भयणीन. हांवें तो कोणा खातीर पेटोवचो, हांव हांगा एक सुरो म्हण ताणें जाप दिली. त्या मालगड्याच्या मनशान तुजे संगीत आमी आसांव, फाल्यां तावन आमी तुजी भेट करतांव, तवळ ओ दिवो तुवें पेटोवंक आरंभ करियेंत. ताणें न्हीद जावन दुसरे दिसा तावन ताची भेट आरंभ केली. थोड्या दिसा उपरांत तांकां एक कागद येता. ह्या मालगड्याच्या मनशान बरयल्ल्या पत्रांत एक वाक्य अशें आसलें: तुमी त्या दिसा म्हज्या जिणयेंत पेटयल्लो दिवो आनीकी जळोवन आसा, हांव जियोंक आशेतां. भगवंत मदर तेरेसाच्या भयणींनी आपले जिणी म्हणलें वाती थावन एका व्यक्तीच्या काळोखाक भरिल्ल्या जिणयेक कुडांत संगतपण म्हणली वात पेटयली. हे वरवीं ताचे जिणयेंत नवो हुरूप, नवी जिणयेची नवी रीत आरंभ करची वात ती जाली. ताचे वातये वरवीं थावन हेर सबार वाती पेटोवंक शकल्यो. तांणी आपल्या सेवेद्वारे सबाराची जिवीत फुलयलें. आमकां क्रिस्तवांक वात वा उजवाड केवल भौतीक उजवाडा वा दिव्याच्या वा उजवाड न्हय, ताचे की चड ती एक व्यक्तीच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धीची निशाणी जावन आसा, उजवाड जेजू क्रिस्त. जर तर आमी पळयलें तर जाल्यार उजवाडाक तसोच अर्थ पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. उजवाड देवाच्या आजरपण दाखयता. धाकल्याक ताबरनाका लागीं आसचो तो दिवो, पास्कांची जळटी वात. देव उजवाडाचो खांबो जावन वाट दाखयता म्हण आमकां पवित्र पुस्तकांत कळयता. जेजूच्या जनना वेळार देवदूतांनी संगे सर्गींचो पांगलो तो उजवाड. सांव पावलोक आबडूंक देवाच्या मळबार थावन प्रकाश जावन आयलो तो उजवाड. ह्याच प्रकाशाक सिमियोन अणभरत्यांक उजवाड दिवचो दिवो म्हण प्रवाद केलो. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत सोडचो ना म्हणटा सोमी. ओय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हे पवित्र पुस्तकांत देव वा जेजू क्रिस्त उजवाड आमी पळोवंक शकताव. तशें तर जाल्यार जेजू कसो उजवाड जालो हेरांच्या जिवितांत पळयलें तर जाल्यार जुवांवच्या थंयसर 9 वाक्य अशें 9 अध्याय वाक्य 1 थंयसर अशें सांगता: कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली, दिश्ट कुडीची, दिश्ट भावार्थाची. पातकांक जिणी बदलोवंक उजवाड दिलो. मातेव, जाकेव, मरी मागदलेन. पिडेसांक रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक
देवसार लागल्ल्यांक बरें कर्ण तांचे जिणेक उजवाड जालो जेजू क्रिस्त दोंगरा वयल्या प्रसंगांत तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणून आपल्या धर्मदूतांक आनी सर लोकांक उजवाडाचो अर्थ कितें म्हणून ताणें शिकयलो. उजवाड हेरांक दिशे हेरांनी पळयचे देखून तो म्हणालो तुमची बरीं कामां पळोवन सर्गी आसच्या बापाक मनीस महिमा देवो. वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, दृश्टांत वा देवाचें उतर आमी दिलें तर जाल्यार सबार रितीन आमकां उजवाडाची भुरगीं जावंक देव आमकां आपयता. जेजू क्रिस्तच्या उजवाडांत हर एक दीस जियोंक तो आमकां आपयता. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कित्याक आमी काळोखान जियोवचें? कित्याक आमी घुस्पडटावो? त्या उजवाडांत जेजू क्रिस्तच्या मोगांत जेजू क्रिस्तच्या त्या बक्षाण्याच्या स्पिरितांत आमी जियेल्या तर जाल्यार खरो उजवाड त्या कुरड्यांक, त्या पिडेस्तांक, त्या कश्टन आसल्या भाव भयणींक वा पातकांत आसल्या भाव भयणींक उजवाड जालो तर कित्याक म्हाका आनी तुमकां हो जेजू क्रिस्त आमचो उजवाड जावचो ना? पवित्रस्थाना दिसा जलची वात आतां देवन भावार्थाचे दिवटे सदांच चलती सांबाळात म्हूण याजाक उलो दिता. जेजू तावन जोडिल्लो भावार्थाचो मोगाचो एकवटाचो उजवाड सगळ्यान पासरूंक प्रयत्न करया. हेरांचो जिणी म्हणल्यो लॅम्प नितळ करया, कित्याक काळोखाक दुसोवच्या की दिवो पेटोवचो कितल्या की बरो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक जेजू आयच्या दिसा तूं जावन आसा संवसाराचो उजवाड म्हणून आमकां उलो दिता. ते देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी जावंक जाय आमच्या वैयक्तीक जिवितांत उजवाड, कुटुंबा जिवितांत उजवाड, समाजींत जियेत आसतना आमी उजवाड जावंक जाय. उजवाडाचो संकेत जावन आसा जेजू क्रिस्त. कित्याक तो उजवाड आमचे थंय सदांच आसा तर आमी त्या उजवाडांत जियोंक शकतल्यावो. तुमची जबाब आमी तुजो मोग करतावो. तुझो मोग करता. जेजू देवाच्या पुता, आमी तुझो मोग करता. जेजू मरियेच्या पुता, आमी तुजो मोग करता. जेजू उजवाडाच्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू पातकांच्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू पिडेस्तांच्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू रडतल्यांच्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू काळोखान सस्पतल्यांक उजवाडा, आमी आमी तुजो मोग करता. जेजू निराशांतल्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू एकसुरपणांत कश्टांतल्यांच्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू बरें करतल्या प्रेरण दितल्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू आमचो मोग करच्या उजवाडा, आमी तुजो मोग करता. जेजू संवसाराच्या उजवाडा. आमी तुजो मोग करता. आतां आमी गावया गीत हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. तुजो मोग करता जेजू. तुजो मोग करता. आतांनी सदा तुझ्या पायांतळा रावतलो. तुझे वाटेन हांव चलतलो. तुझे संगी हांव गायतलो. हांव
पाटी सरसोना तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटेना सकलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुका हांव अर्घां दिता तुका हांव अर्घां दिता जेसू तुका हांव अर्घां दिता आता आनी सदां तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना Alleluia 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 Jesu Alleluia 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. आता सरांनी किला तो गुणकर तांकां सर आशीर्वाद आणि बर तुझो कृपेचो शिवर तांचेर वत तांकां तो उजवाड जा तांच्या जिवितांत सदांच जलसो कसलो उजवाड तुमचा सुम्या तांचे थंय आसले चिंताक तांचे थंय आसले उणे खाण खाणवर तांकां तो बरे आशीर्वाद आणि बर तांकां सर येणे आणि तू बर तांकां तो सर आशीर्वाद आणि बर जेसू तुझ्या जिवितांत उजवाड जा तांच्या कुटुंबांत उजवाड जा तांचे थंय आसले काळोखपण तांचे थंय आसले चिंतपाक सर्ती कर तांचे थंय आसले उणेपण तूं कांडवर तांकां तूं बरी भलायकी दी शांती समाधान तूं दी बरो तूं उजवाड जावन आसा जेसू तांच्या मदें घात तूं ये तांकां तूं आवड तांकां तूं सैन्यवन कर तांच्या जिवितांत तूं आशीर्वाद आनी कर जेसू ये जेसू तूं तांचे थंय आराधन कर तांची जिवीत तुका समर्पित करता आसतना तांकां तूं निराशी जायना जेसू वगार तांकां तूं उजवाडांत जियोंक तूं तांकां आदार आनी कृपा दी जेसू जेसू हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया वंदन तुका सुम्या जिसो महिमा तुका सुम्या जिसो स्तुति तुका सुम्या जिसो आराधना तुका सुम्या जिसो हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 मोगाळा जेजू तू आमच्या संगता आसा ये सैतीन तेच सावा आमी आण आयल्यावो संपुरो आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सैतने बरेंपण जामको अरियेकले अपेक्षितात आणि तेच सावा घेवन हांगासर तुज्या पांयांतळा आयल्यांत ही आमची भाव भयणी तूं तांकां आशिर्वादीत कर पिडेस्त खातीर आमी मागतावो तुबल्या धाकट्यां खातीर आमी मागतावो अनाथां खातीर आमी मागतावो कश्टांत सांपडलेल्या भाव भयणी खातीर ह्या वेळार आमी उगडास करतावो भुरग्यां खातीर आमी मागतावो युवा जनां खातीर तांचो फुडार बांदूंक बरें काम बरें शिकाप बरें कुटाम पावल जावंक ह्या वेळार आमी मागता जेजू आनी जैतीं त्या सावा आण आमी अरयेकली हांगासर आयल्यावो ही सर जेजूक समर्पण दिवया सांगाता आमी म्हणोवया सुमयान शिकयलें मागणें आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आतां आमी दिबेर पडोवन जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया Idiabora Sacramenta Sanaman Koruya Porvira Jarupa Bokla Novio Riti Adarya Salvon Mecha Uskupisia Mavatachi Bodhya Sasimapa Tasisputa Ullasani Sutiza Podvi Mahima Susla Susla Ekastar Sita Tu kadoga spirita sama sami navata Amen. प्रार्थूया हे देवा विचे सक्रामेंता काळ तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमी बगीत सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पाव कर तुवें दिवच्या भावार्थाच्या उजवाडांत आमी दिसपडतेन सुमकोन हेरांक आमी उजवाड जायशें आमकां प्रेरण दी तूं जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना Amen.
आयचें किर्तन फुडें आमी प्रॅक्टीस करया. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. 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 तुजो उजवो हात तूं राखताय देवा. सांगता म्हणया. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. पान संख्या 30 आणि 2 32 उभे राहूया आणि प्रवेश गीत आम्ही म्हणूया. सोम्या मंदिर तुझे सुजपो सुंदरते उगम शांत समाधानाचे. तुझ्या मंदिरात सम्राट तुका वंदोच्या हरसो जाग सोम्यागड माराच्या. आत्मो आसो आस्पो आशिता तुझ्या येण्या रक्ता. घरान तुझ्या रावण दर्शन मागता मोगाक बोलालेता. जे करी जियो पावो तर सोम्या दर्शन लाभयदन्या. सोम्या मंदिर तुझे सौजत्व सुंदरते उगम शांत समाधानाचे. सम्राट तुका बंधूच्या सोम्यांग बाराच्या. मोगाळ भाऊ बहिणो, तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. आपल्या 25 वर्सांच्या लग्ना दिसाच्या वार्षिक आमी सितात प्रभा आणि अँटनी मोंतेरो वामनचूरू. लग्नाच्या वार्षिक दिसा
रॉयन डिसोजा आणि चांदनी हांच्या वार्षिक मिसिता अर्घ मिसितात एव्हलिन डिसोजा काश्या तशेंच अर्घ मिसितात मारिया वर्गीस वालेन्शिया शीला लोबो वालेन्शिया रॉयल सुवारीस देरेबैलम या सर्व तेसावां बसोतू या मिसा वेळार आमी मागया. आज नोवेनाक आयिल्ल्या भक्तिकांक दनपाराचें जेवण दिलां. अजित रॉन्सन डिसोजा तोक्कोट्टू ताच्या जल्म दिसाच्या संदर्भार असो आमी उपकार बावरता. तशेंच मोगाळ भाव भयणो ह्या मिसा वेळार आपल्या जिवितांत पयले फावटी जेजू स्विकार करता पियूस कार्वालो कुंदापुरू ताच्या बसोती आमी मागता. पयले फावटी जेजूक स्विकार करता आसतना ह्या भुरग्या बसोतो आमी मागया. देवा समोर ताका दवरया. जेजू निरंतर ताणें काळजान अनुभव करूं, जेजूचो मोग करूं आनी ह्या मरिफात जेजू विश्वासीपणान ताणें सो मोग करूंक सोम्याची कृपा ह्या भुरग्याचेर आमी मागून घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सभे असो. जेजू ख्रिस्तातय मोगाळ बाबानो आणि भयणीनो, जेजू म्हणटा हांव तुमकां आनात बरें सोन वसना बागार हांव तुमकां एक मजत दितलो. जेजू निरंतर 3 वर्सां बराबर शिसां सांगता आसलो आनी शिसांक ताणें धैर्य दिल्लें. तांच्या जिणयेंत पातका विशीं कशें झुजचें, सैतानाच्या त्या ताळण्यावर कशें झुजचें आनी जिवीत कशें पवित्रपणे रुपीत करचें अशे विशयांत जायते शिसांक कळीत केल्लें. आनी आपूण सून वेता आसतना तो म्हणटा हांव तुमकां एक मजत दितलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां येतलो आनी तुमकां सर्व पातका विशयांत आनी देवा विशयांत तुमकां शिकोवन दितलो. मोगाळ भावो भयणीनो, आमकां सकड दैवीक संगती विशयांत जेजून कळीत केलां. आमकां कळीत आसा दैवीक खंयच्यो त्यो, आमकां कळीत आसात खंयच्यो त्यो संगती आमकां सैतानाच्या पासाक वोण घालतात म्हणून. पूण जेजू पवित्र आत्म्या धाडून आमकां हर एकल्याकी ताचे सोबे रावोंक पातकांतावन अलग रावोंक तो आमकां आपयता आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन रावोंक तो आमकां आपयता आसतना आमी मागया. आमी सर्व दैवीक संगती विशयांत सडीत जाणां जावंक आनी आमच्या पातकांतावन अलग रावून नितळ आनी बागेवंत जिणे जियोंक सोम्याची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. एक डिबर आमचे उणेपण वळखून घेवया. केल्ल्या सर्व सुखींक आमी बोगसाने मागया. आमची पातकां वळखून संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बुड अपराध. ह्या बसत बगे सदां संकवार मरी सगळ्या देवृतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुव्या. देवा आमच्या बापा, तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तू एकलोच पवित्र आनी तुजे बिने आमी कितेंच नांव बागेवंत आंतोनीचे मजतीन तुझे पवित्रायेन आमकां पवित्र कर
आणि तुझ्या बरेपण आमची काळजांबर आणि शेकीन तुझे महिमेवन सरगार आमकां वांटो दी. आमच्या सुम्यान तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिप्पी शहरांतलो लोक सांगाता मेळून पावल आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्त्रां पिंजून काडयलीं आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायलें. तांकां साबार मार मारतास तांणी तांकां बंदेन घालें आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. असली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडान चेपलें आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकाच सणे एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळीची बुन्यादस हाल्ली. तक्षणच दारवटे सकड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांखळी तुटून पडल्यो. बंदिसाळीचे अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदिसाळीचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सकड सुकून धांवल्यात म्हूण चिंते लागलो. देखून आपली तालवार भायर काडन तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या तळ्यान बोब मार म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट कन्न घेनाका, आमी सकड हांगास आसांव. बंदेसाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवन थरथरून पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीत जाय? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर, तवळ तूं बाचाव जातलोय. तुजें घराणें बाचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतार परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या माराचे गाय धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें आनी आपणाक लाभलेल्या देवाच्या बावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतार हें. देवाची अडवकार. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांत तें प्रार्थना आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या खालसान हांव तुका दिन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो
आणि विश्वासी सगळा प्रासवर्ते तुझे नाव आणि तुवें दिले उतार देखून तुझ्या नावाची होगळी गाता तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले म्हजें काळीज गडखर म्हाका गैरान भरलो तुजो हुस्वो हात विस्तार म्हाका तूं राखता देवा तुजो हुस्वो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार तुजो मोग सर्वेस पोरा सासनाक बाळता तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसरनाका तुजो उजवो हात विस्तार म्हाका तूं राखता देवा उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखता उबी रावया आणि मी ससोबत गारमी भक्तीपणी गायन करूया Alleluia, 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 Alleluia. सता सतोत्मो हांव तुमकां धाडटालो म्हणटासो मी तो तुमकां संपूर्ण सता कोण पावयतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जुवाम परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून शिसांक म्हळें पूण आतां जाणें म्हाका पाटयला ताचे सरशी हांव वेतां तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारना ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतींत भरल्यांत पूण हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले करीच मजतदार तुमकां येवचो ना हांव वसन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो तो येतच पातका विशांत निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पातका विशांत कित्याक म्हाका तांणी सत म्हणलो ना निती विशांत कित्याक हांव बापा सरशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीकय पळोवचे नात निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर कॅस्तीचे फर्मान पडलां हें सर्व तो रुजू करतलो देवाचे उधार हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो धेन्या बसो तूं देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ताचेर बरोवसून रावया म्हणल्या विशयाचेर तो नियाळ आमी करुया एका भाग्यवंताच्या व्यक्तीच्या जिवितांत ताणें हर एक दीस करचे एक मागणें अशें आसलें तो सकाळी उठले तक्षण आपणाचो दीस आराम करच्या पयलें ह्या फुडें अशें तो मागणें करतलो हे देवा हांवें येदोड म्हणसर बरेंच तें केलां कोणेय विशयांत हांवें पाड उलोवंक ना हांव रागार जावं ना मोसोर करूं ना आळसाय करूं ना देखून हांव अर्गां दितां पूण थोड्या वेळान म्हजो दीस हांव आराम करतां आतां ह्या खटल्यात हांव उठून म्हजो दीस आराम करता आसतना तुजी गरज म्हाका आसा
कित्याक हांव आबल आमेन. मोगाचेनो एक ल्हानशें मगणें आमकां खंडीत जावन जागोवंक प्रयत्न करता की आमी देवा मुखार पातकी, देवा मुखार आमी आबल. खंयच्याय समयार खंयच्याय वेळार आमी पातकांत पडता म्हणलें ती समजून ह्या जागृतकाय आपणावंक हे मागणें आमकां आपयता. आमी पातकी, पातकांत पडता म्हूण जाणा जावचेंच आमी देवाच्या सक्तीचेर आनी ताच्या कृपेचेर आमकां रावचें करता. जर हांव पातकी आनी पातां करता म्हणलें सोलवंक समजोवंक सलवतां तर खंडीत जावन जिणेंत सोलवणी हांव अनुभव करता. देखून आमकां कोण सांगता हांव पातकांत आसा म्हणून? म्हाका कोण कळीत करता हांव पातकाच्या त्या बांदपासांत हांव शिरकला म्हणून? आनी जेजू आमकां सांगता तसो स्वताचो पवित्रत्व येता आसतना तुमकां सगळें तो कळीत करतलो. जो कोण पातकांत आसा ताका तसो पवित्रत्व गुण्यावकार करतलो म्हणलें जेजू सत कळीत करता आसतना त्या सताच्या पवित्रत्म्याक आमची काळजां आनी मनां उगडून दवरूंक आमकां आपयता. कितलें चड हांव पवित्रत्म्याक म्हजें तें सडीत जागृत दवरता, सडीत म्हजें जिवीत म्हजें काळीज उगड हांव दवरता, तितलें तसो पवित्रत्व म्हजें तें आसलें पातकां आमकां कळीत करता. देखून तोच म्हणटा तो आयिल्ल्या वेळार तुमकां गुण्यावकार करतलो. आनी जेजू आमकां आमचें तें असो पातकाचो मनोभाव जना जावंक आमकां आपयता. जेजू विशयांत उलयता आसतना जेजूची शिकवण पातका विशीं एक अभूतपूर्व म्हूण आमी सांगीत. कित्याक जेजू पातका विशयांत विशेश रितीन तो उलयलो. ताची उतरां अशीं आसात. कोण एकले आपल्या बाबाक अरे पेद्दा म्हणटा, कोण एकल्या बाबा अरे पिशा म्हणटा, ताका खंय घालीचे? खंय घालीचे? यमकोंडाच्या उज्यान ताका घालीचे. कोण एका व्यक्तीचेर रागा रावता तो कालें करता, त्या व्यक्तीची तो खून तो करता. कोण एका स्त्रियेचेर वायट नदरेन तो पळयता तो कितें करता, त्या व्यक्ती कडेन प्रदवार तो आदारता. आनी जेजू मुखारसून म्हणटा जर तुजो एक दोळो पातका कारण जाता जाल्यार कितें कर, तो कोंकून तो काड. जरी तुजो हात पातका कारण जाता कितें कर, तो कातर तो घाल. कित्याक दोन दोळे आसून दोन हात आसून तो यमकोंडाच्या उज्यान तुवें लासच्या प्रास, एक दोळो आसून एक हात आसून सर्गींच्या राजांत प्रवेश जावचें कितल्याक बरें. मग अशें न्हू, जेजू ह्या संवसारार एक उत्तीम शिकोवणदार आनी केवळ ताणें शिकोवन दिता आसतना आमकां मना पसंतचें सांगलें न्ही, बागर देवा कितें गरज आसा तें सांगलें. कित्याक म्हजें भक्तीपण आनी म्हजी जिणी सांगता वसाचें. इंग्लिशां म्हणचें तर माय स्पिरिच्युअलिटी अँड माय लायफ शूड गो टुगेदर. जर म्हजी आध्यात्मिकता स्पिरिच्युअलिटी सारकी ना तर देवाच्या वाटेन चलोवंक म्हाका असाध्य जाता. म्हजो एक क्रिस्तांव इश्ट आसलो. तो म्हणलो फादर हांवें जायत्या धर्माक आमी पळयता, जावं पुरो मुस्लीम जावं पुरो हिंदू या इतर धर्माक, कित्या पासून तूं क्रिस्तांव तुमी याजक आमचे मणयारी सडीत पातका विशयान उलयता. इतर खंयच्याय धर्मांत आमकां थंयसर कुमसार जावचें आमकां पळोवंक मेळटा की चडावत धर्मान ना, थोडे धर्मान आसूं पुरो, पूण सडीत तरान क्रिस्तांव धर्म पातका विशयांत उलयता. देवाक दुखोवचे विशयांत, पेल्याक दुखोवचे विशयांत, म्हजी कूड पवित्र दवरचे विशयांत जायते आमकां जेजू शिकोवन दिता. आनी आजून पर्यंत आमचो क्रिस्ती भावार्थ पातका विशयांत तोवळ आमकां जागयता. एक उडास आमी दवरया. जेजू आनी आमचे क्रिस्तांवपण तीन संगत्यो आमकां जागयता. पयल्यान आमी हर एकल्यांनी आमची पातकाची मुळां आमी खान उडोवंक जाय. दुसऱ्यान आमची आध्यात्मिकता वाडयचे तर
म्हजी स्पिरिच्युअलिटी हांवें वाडयचें तर थंयसर पातकां आसल्यार ती अभिवृद्धी ह्या थंयसर वाडावळ जायना. तिसऱ्यान आमची कूड पवित्र आनी नितळ दवरल्यार मात्र आमकां देवा सरशी वचोंक साध्य जाता म्हणलें पवित्र आमकां आमची पवित्र सभा आमकां सांगता, जेजूची शिकवण आमकां सांगता. जर एक व्यक्ती आनी एका व्यक्तीची खूण करता आनी जायपुरतें दान धर्म करता, पयल्याच्या गरजां पावता, तसल्या व्यक्ती आपल्या जिवितांत सर्गींचें जिवीत जोडूंक साथ जाता गी ना. कोण एक व्यक्ती एका व्यक्तीक गौरव दिवंक सोलवता, ताका तो हलकन पळयता, ताचो मोग करून सोलवता, ताका खंडीत जावन जिणेंत समाधान या तो क्रिस्तांव देखी पर्यंत जिणे जियोंक तो सोलवता. देखून सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत पेद्रू सर्व मुखार रावन उबे रावन 5,000 लोकां मुखार रावन जेजूच्या जिणे विशयान शिकोवंक दिवंक लागलो. निमाणे सकट लोक म्हणाले, तर आमी कितें करीचें? जुवान बावतिस्त जेजूची वाट तयार करूंक आयलो आनी ताणें शिकोवन दिली. तो वळ सकट म्हणाले, आमी कितें करीचें? आनी जाप आसली जेजू कडेन. जेजून तेंचें म्हळें, पातके जिणी बदला नवी जिणी आदारा. मोगाळ भाऊ भयणो, कितलें चड पवित्र आत्म्याक म्हजे थंय जागो आसा, कितलें चड पवित्र आत्मो आमकां आमची जिणी जागयता. आनी आमच्या भितर पवित्र आसचो पवित्र आत्मो निरंतर आमकां पातका विशीं जागरण दिता. देखून आमी म्हणचे हर एक दिसा हांव म्हजो दीस आखेर करूं वता आसतना हांवें अंतस्करणाची जर्ती करीचे. इंग्लिशान म्हणटा एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. कितल्या मापान आज म्हजो जिवीत ह्या दिसाची जिणी सारूंक हांव शकलां. कितलीं बेसां हांवें आज ह्या म्हज्या जिवितांत आजचे दीस हांवें जोडल्यांत. दुसऱ्यान कोणा सकट हांवें दुखयलां. उपादेसा प्रकार जियोंक हांव सलवलां गी. कोणायक हांवें दुखयलां गी. कोणायक पातकान घालचे हांवें प्रयत्न केला गी. हें सकट करता आसतना मोगाळ भाऊ भयणो, आमचे भितरलो पवित्र आत्मो चड आनी चड आमचे थंय जागो जाता आनी आमचे थंय काम करता. देखून पवित्र आत्म्याची तीं फळां आमकां लाभाचे तर पवित्र आत्म्याक आमचे भितर काम करूंक आमी शिकयचे. देखून आज आमकां आमी सवाल करया, हांव म्हज्या जिवितांत पाताक नातले बरें जियेतां गी. पाताकच नातले बरी हांव जियोंचो एक व्यक्ती गी. या हांव पातकांत आसा म्हूण कळीत आसुनी म्हजें जिवीत तशेंच मुंदरून वरसो हांव एक व्यक्ती गी. तिसऱ्यान हांव पातकांत आसा म्हूण म्हाका कळीत आसा गी. मोगाळ भाऊ भयणो, हर एक दीस हांव आराम करता आसतना आमी मागया, देवा तुका अर्गां दिता हें जिवीत दिल्ल्या पासून. पूण कळीत ना कसली पातकां हांव करता म्हूण. पूण म्हज्या सगळ्या जिवितांत ह्या सगळ्या म्हज्या दिसाच्या जिवितांत तुजेर बावार्थून दवर रावता, तुज्या कुरपेचेर होंदून रावता. देवाच्या कुरपेचेर होंदून जियेवया. तसो जेजू आमकां सर्व पातकांतावन अलग रावूंक आनी पवित्र जिणे जियोंक आनी तसो पवित्र आत्मो आमचे थंय काम करूंक तो आमकां कुमो करतलो. आमेन. गावया आमी गीत पाण संख 122 122. मोलाची वस्त्रांनी मोतिया आशेनाय तोंदनिया मोगाची ती मोची कृत्या वैसरखाय तू सुमिया उंड्या आईना सोवे अर्पिता हरयतेने काणीक सावन तुका दिवचे स्वीकार कर काळीज मोचे स्वीकार कर काळीज मोचे ओलादी वस्त्रांनी मोतिया आशेनाय तू धनिया मोगाची मोची ती कृत्या विसरता तो सोमिया
म्हज्या भावा बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या आदाभाग सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्व पदवेदार देवा, तुझ्या भक्तान तुझे महिमे खातीर हे वाकरचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दी. आमकां पवित्र कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिनवासुव्या. अशें आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखनू फावो. ओ कायदो निती सुवानी आमच्या फायद्यासो. पोनदी करून या उत्तम काळान तुझे महिमेची कीर्ती आणि वाखणी वर्त्यता भजन आमी करची. कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शरती जाम. तुझे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आणि तो मरण पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगलो संसार आणि सर्गींचे सदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Povi, povi, दरबारां सो सर्वेस्पोर तूं. सर्गाणी संसार पडला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पोराची नावी एका काकाचे. ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे. बापा, करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच फरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत. पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारवतले. हे म्हज्या वडासाक करात. Bavarta sogot परगटव्याम. सोम्याचेसो तुझे मरण आमी समरता. जीवन आमी परगटता. तुझ्या येण्या
소명 지수 आम्ही अतिरिक्त बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणे बडास करता आणि व जिवीत असो उंडो आणि सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताम तुझे मुखार येऊ का तुझे सेवा करू काम का फवो केले देखून आम्ही तुका दिन वसता आणि जेजूची कोडान रग सिमतल्या सुमेस्तांग पवित्रत्म्यावर वेगटाय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता सर्विस पराख्या भितुमेचेर विस्तारले तुझे पवी सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणासो बरवो सुदरून मेल्यांत्या आमच्या भाव बहिणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता औंकवार मरिये देवाची माये सांगाती बागेवन सुजे सोपती बागेवन दमदुता बागेवन तांतो नम शरोत्याने सरू काळी तुका म्हणवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताने शिकेलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पविसा तुझे रास्ये तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारासा आमचो दिसपडतो ग्राम आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशे आमची पदकां बको आनी आमकां ताळेन पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां दिवा आमकां निभा सर्वीस परासर वायटंतली आमकां निभार दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागन आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान दिल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर उपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना ससनाच्या ससनाक ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता आंबळें तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमची सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाठेले आमची काकूत कर
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करते रे आमची काकूट देवाचे शेये संसाराचे पाप करते रे आमकां शांती थी पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आज पहिले पावटी निहालच्या जिवितांत येता तो ताच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी सम्या तुम्ही म्हाका पावना पण तुज्या उतरस म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कुडान रगत वचनाच्या जिविताक सांबाळ पान संको 187 187 Jesu हांव तुका कळसांच्या घेता संतोषान तुझे मसळग सेवता तुझे थंय जेजू आजाव एक जाता तुजेर सोम्या पातयेर हांव रावता जेजू ये तूं काळजां बेडर कर ह्या टाण्यान तुका घेवंक सदां हांव आशेता Mamuso tuka sadani tatrika tuka kimto ata laleta Jesu ye tu kalsa bedar karya tanya tuka kim sadaha asheta Mamuso tuka sadani tatrika तुका तो आता laleta जोडार तुवें बोंडो ओडून दिलो या काया म्हणून तुकाच भेटयलो अज्ञाचे काणजान मुळ्यान तूं आयलो कुशेन कुर्सार मरण तयार जालो Jesu ye tu kalsa bedar koya tanya tu kakim sadaha asheta atmo muso tuka sadani tatrikta tu kakim to atma laleta Jesu ye tu kalsa bedar koya tanya तुका किम सदा आशिका आत्मा मुझो तुका सदा नीत त्रिका तुका किम तो आता laleta प्रार्थव्य सर्वेस्परा तुझ्या भक्ताच्या मनापासून हे दिनवासनाच्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतलो तांतू आमकां भक्ताच्या पावलांनी चलो नवे गटाय तुवें दिली आनी तुज्या नसो विश्वासी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन दायकन बसात मोगाच्यानो आज तुम्ही
दोग नव्या याजकांक पळयते आसात कुमगार वांटूंक हांगासर आयिल्ले ताचे पयलें आराधन करूंक आमकां तांणी कुमो केल्या हे कोण नवे पदराब घे म्हणून तुमी चिंतूंक पुरो हांगासर ह्या कुशीन आसा दाव्या कुशीक आसा मानादी बाप नेल्सन स्टीवन पेरीस गांवांत ते पार्ला पिरगजेचे आदीं आतां प्रस्तुत माडांका पिरगजेंत तांची वस्ती फाटल्या 2 वर्सां शिरवां पिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन आसले ताच्या पयले बेंदुरांत 2 वर्सां तांणी वावर केला आनी आतां गोवळी बापान तांकां आसऱ्याचे सहाय्यक निर्देशक जावन हांगासर नमियारला कालचे दिसा ते हांगासर येवन पावल्यात तांकां आनी तशेंच मानादीक बाप अविनाश लेस्ली पायस अविनाश आदल्याच म्हयन्यांत वर्द मेळ्ळो वर्द मेळोन जाले 2 हप्ते 3 हप्ते भितर जातात मात्र फ्रेश पदऱ्याप आतां हांगासर आमच्या मदें सेवा दिवंक हांगासर आयल्यात ते गांवान काटी पडला फिरगजेचे आतां प्रस्तुत हांगासर सेवा दिवंक सहाय्यक निर्देशक जावन सभा दिवंक आसात तांकां आमी बरें मागता लांब पयन आसा तांकां मुखार वचोंक आनी ह्या संतार आमचो हर एकल्याचो सहकार तांकां दिवचो गरजेचो हांगासर मोगाच्या पदराबानो ही भक्तिकां हर एका मंगळारा दीस हांगासर येतात आनी ह्या आमच्या सर कार्यक्रमांत भाग घेतात तांकां तांच्या सर्वांच्या नांवी बाप रुपेश तशेंच लॅरीच्या नांवान ह्या याजकांक आमी हांगासर स्वागत करता आनी तुमच्या सर्वांच्या ताळयांच्या आवाजान तांकां आमी स्वागत करया आतां आनी एक गजाल ती व्हडली गजाल ती म्हळ्यार मानादीक बाप रुपेश फाल्यां हांगातावन ट्रान्सफर जावन वेतात थोड्यांक आतां बेजार जाले थोड्यांक मानादीक बाप रुपेश हांगासर येवन 1 वर्स जाता आजीक आज 1 वर्स जाता फाल्यां ते वेतात 1 वर्सा भितर तांचें छाप म्हळ्यार तांचें इम्प्रेशन सगळ्या लोकां मदें भोव वापरपाचें भोव मोतीक उरचें तसलें तुमी सकट जाणात तांचें सरमांव तांचें उलोवणें आनी तांचे प्रसंग सगळ्यांक लायक जातात आनी भोव चुरूक स्वभावाचे आनी ह्या मारिफात आमच्या सगळ्या लोकांक तांची मोतप्रत कॅप्चर केल्या आतां हांगा तावन सोडून वेताना आमकां इल्लें बेजार जाता तांकां ह्या गोळी बापान आनी एक व्हडलो हुद्दो दिवचार आसा मुखार कॉलेजीचे वार्डन सांत फिलोमेना कॉलेजीचे वार्डन तशेंच हायर स्टडीज तांकां स्टडीज शिकोवंक तांकां मुखार वेतात देखून ह्या संदर्भी तांकां आमी बरें मागता आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवी आनी एक मंगळार आमकां मेळचो ना पाद्रबा सांगाता देखून पूण पाद्र आपण केदाळे हांगासर येवयात मंगळाराचे आमकां मेळोवंक आमचे उलोवंक देखून ह्या संदर्भीत तांकां आमी बरें मागता बापल्यारीच्या आनी म्हज्या नांवी आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवी तांकां बरें मागून मुख्य तेंचे जिवीत आनीक चड संतोशाचें आनीक चड प्रभावीक रितीन पवित्र सभेच्या लोकांक जेजू थंय आकर्शीत करचें तें देणें तांकां फावो जावन दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी आतांचे नवे सहाय्यक याजकांक सांगात आमी तांच्या खातीर मागता देव बरें करूं समेस्ता उबी रावया आनी मना आशिर्वादाक सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमीन वसोनेयान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वडक मोगाच्या न्हू फाटल्या 1 वर्सा ताव न्हू ह्या मंगळाराच्या नव्यानाच्या वेळार हांगासर सेवा अर्पोवंक देवान फावो केला आसता ह्या संदर्भार म्हाका कुमो केल्ल्या डॉक्टर बापाचो बापल्यारी तशेंच संगीताक कुमो करचो जॉन आनी सर्व तुमी भक्ती कनो तुमचो उपकार बावरता म्हज्या मिसामाच्या पैनान म्हजो उडासो रात म्हजे पासो तुमी मागात आज ह्या मिसा वेळार खुंदा परसो निहाल आनी पयले फावटी आपल्या जिवितांत जेजू स्विकार केला आसता ताच्या जिणेच्या पैन संगाती कोंत आनी बेतीन दिवचे मरिफात मोरी माय निरंतर निहालाक राखोवन दी सांबाळून दी आनी ताच्या जिणेच्या पैनार सदांच ताका
संतोष प्रेरित करून दी म्हणून आम्ही मागता आणि ह्या कोंताचेर आणि बेतिनेचेर देवाचो आशीर्वाद आम्ही मागया प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजूचो पास्काचो गोटू भक्तीन आनी बावर्तान संभ्रामोंक तुवें आमकां फावो केलाय. बागेवन माये संगी तुझ्या पुताचे कश्ट मरण जीवन नियाळोंक आमकां आदार दिवच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर आनी बेतिनेचेर जसो आशीर्वाद घाल आनी हे आमचे यात्रेक पयन संपोवन सर्गीर आसन येवंक तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमकां फावो कर. आमेन. संगत आमी मागया नमान बरये कृपेन बरलेले समी तुझे संगता श्री भितर तूं सुदेव आणि सदैव पावल दियो कुसिचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये मावप्यांगात विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. आता आम्ही भक्ताच्या मना गीत गाऊया. जेजूची नवी असर्या केल्या सांत अंतोनी वर्त्या भोगता देवसां तुवें कांडयले पिडेस्तां तुवें बरें गेलें दर्याक सांकळीक तूं पलमायता अंधल्या पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्या नको दिता लनावळा बसून धरता. मोगाळ भाऊ भयणीनो संतांनी मुखांतर मेळिल्ल्या उपकारां खातीर जायत्या जाणांनी अर्गां पाठयलीं आसात. अर्गां उले हे परी आसात. एकल्याक कुटुंबांत समाधान मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक चे प्रस्तुतपण बऱ्या रितीन चल्ल्या खातीर एकल्याक बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक मतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक सैरीक मेळिल्ल्या खातीर 5 जणांक मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर एकल्याक सांबाळ मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक घर फावो जाल्ल्या खातीर तशेंच आमची हरी एकल्याचे अर्गां उलय ह्या वेळार संतांनी मुखांतर दुनिया देवाक आमी समर्पण दिवया. जायत्या जाणांनी हांगासर मागोवंक आमचे लागीं विनंती केल्या. जायतीं थेसांवां हांगासर आसात. 12 जणांक बरी सैरीक मेळोवंक तेगांक वायट सवयेंतल्यान सुटका मेळोवंक तेगांक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक 20 जणांक बरें काम मेळोवंक 13 जणांक काम खयाम जावंक 50 जणांक बरी भलायकी मेळोवंक 2 जणांक कॅन्सर पिडा गुण जावंक 10 जणांक परीक्षेंत पास जावंक 2 जणांक शेजारा बरोबर संबंध आसूंक 14 जणांक रीण पाटी मेळोवंक 8 जणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 13 जणांक पयशांचे समस्या परिहार जावंक 15 जणांक पिडा शिडा गुण जावंक 13 जणांक आमाल पिवणे सोडूंक 5 जणांक वेव्हार बरो जावंक 6 जणांक घरांत समाधान मेळोवंक 14 जणांक बरो फुडार मेळोवंक 13 जणांक अनवरांतले राखोवंक 8 जणांक परीक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक एकल्याक काम बऱ्यान जावंक 16 जणांक मतीक समाधान मेळोवंक 14 जणांक विजा मेळोवंक 13 जणांक कुटुंबांत शांत समाधान मेळोवंक 5 जणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक 13 जणांक गरजाग्याचे रगले तिरसूंक 13 जणांक चे काजार जोड्या मध्ये समाधान मेळोवंक एकल्याक चे ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक एकल्याक देव ओपोवणे मेळोवंक एकल्याक घर जगो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक 13 जणांक कामा कडेन समाधान मेळोवंक 13 घराचें काम बऱ्या तरान जावंक एकल्याक वाटेचे समस्यांक परिहार लाभोवंक 9 जणांचे रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक एकल्याक न्हीद पडोवंक 14 जणांक प्रमोशन मेळोवंक 13 जणांनी सुडाल उलोवंक फावो जावंक 2 जाणां भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावंक 2 जणांची शिरांची पिडा गुण जावंक 2 जणांचो बावळो दूख शोल्डर पेन गुण जावंक एकल्याक घरांत सांज सकाळींचे मागणे करूंक फावो जावंक एकल्या कामाची भद्रती मेळोवंक 14 जणांची पाट दूख गुण जावंक एकल्याक स्वंत गांवांत काम मेळोवंक एकल्याक परगांवांत काम मेळोवंक 13 जणांक देवबिरांतीन वाडोवंक एकल्याक आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक 5 जणांक कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक 5 जणांक BP आनी शुगर उणें जावंक
एकल्याक फ्लॅट मेळोंक, एकल्याक बेंबी रांदुणे जावंक, दोगां जाणांक भाडें मेळोंक, एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोंक, एकल्याक इन्फेक्शन गूंज जावंक, एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, दोगां जाणांक कॉलेजीन सीट मेळोंक, एकल्याक पासपोर्ट मेळोंक, एकल्याक जनवराची पिडा गूंज जावंक, दोगां जाणांक गांठीची दूख गूंज जावंक, 5 जाणांची क्रशी बऱ्या तरान जावंक, 3 जाणांक कामाक मनशां मेळोंक, एकल्याचें हार्ट प्रॉब्लेम गूंज जावंक, एकल्याचें भायर पडिल्लें भांगार मेळोंक, दोगां जाणांक डिप्रेशन जावन भायर येवंक, दोगां जाणांचो राग उणो जावंक, दोगां जाणांच्या कुटुंबाची शेळ कोंकली ताप रावंक, एकल्याचें किडनी प्रॉब्लेम गूंज जावंक, एकल्याक डॉक्युमेंट्स मेळोंक, 3 जाणांक जाग्याचे पयशे मेळोंक, 20 आनी एकली प्रत्येक तेसावां खातीर मागोन आसात. तांच्या सांगता आमी देवाक अर्गां दिवया आनी प्रत्येक तरान आमची तेसावां मागणी करचो कितें आसात ते सकड ह्या वेळार संत अंतोनीच्या पांयां तळी आमी दवरया. सांगता आमी म्हणया, त्या संत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मौन सूख अनवरां देंवचार आनी सरतराची वोशाची पिडा पयस सरता मनोग्रास कर. तुजे मारिफात पिडेर सांग भलायकी मेळटा, उत्समोळ दर्यो थंड जातात, बंदिपणाच्यो सांगली तुटून पडतात, तोंडे उठोवन चलतात, खुर्डे पळयतात, केपें आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपायक राजचार पयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातयेनी तुजे दवन तुजी कुमोग आमी मागता, इतल्या व्हड आशेन आमी मागता, ते सर्व आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत अंतोनीक तेरा नामान अनंत बरीत सांत अंतोनी मोरयेच्या संरक्षणाकाल जल्मोन 5 वर्सां प्रायरस तुजें आंवकार पोवन तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान फातरार खुरीस रोंबोवन देंवसराक तुवें धांवडायलोय. जोंदी आमकां मोवाळ भक्ती पोवन आमच्या भाग्यवंत मायेचें आनी घटाय आनी बोळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मानाचेर सयत व्हरूंक. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिया क्षमाई अभ्यंगाची विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाची घडी. आमेन. अनंत बरीत संधा संवसाराच्यो थाळण्यो आनी पास सुकोवचे खातीर वडपोन ग्रेस काय आनी तादोस काय तिरास्कार करन सांत आगोस्तिनाच्या वर्दीन तूं रिकलोय. संता पातकाच्या वोशाच्या संवसाराचो खरो कांठाळो आमकां सोन दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मर्यादा समय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बरीत संधा जेजू क्रिस्त खातीर जीव दिवच्या त्रेगान सान फ्रांसिस्काच्या वर्दीन तूं रिकलोय. हे संता प्राजित असो थंडवणेचो मोग आमकां सोन दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मर्यादा समय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बरीत संधा तुजी शांतिकाय आनी शांती पावन देवानंद परगटी सर व्हड लेंत वायन संवसारा मुखार लिपोवंक तूं बेसाडलोय. लेंत वायनचो व्हड सेगून आदारूंक आमकां कृपा जोन दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मर्यादा समय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बरीत संधा आपले उतर परगटच्या कामाक देवान तुका वेंचून काडन वासांचें देणे अजापांची पदवी तुका दिली. देवाचें उतर उर्बेन आयकून ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा जोन दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मर्यादा समय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बरीत संधा देवाचो वर्तो मोग केले वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातांत घेवंक तूं फावो जालोय. व्हडा मोगान आनी अत्रेगान कुमगारान ताका सेवंक आनी आमकां कृपा जोन दी.
नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो Ganti Maria Dachme, Ama Papia Katin Kar Atanim Chamar Rame. आनंद भरीत संधा पवित्र येऊकरी साग एका मन सती करना नमस्कार करून लावून कुमगरान समी जेजू ख्रिस्त नीज आसा म्हणून तुवे रुजू केले जिब्या भवार्थान पवित्र येऊकरी संध्या जेजूक नमस्कार करून को आमकां कृपा जोन दी नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो Ganti Maria Dachme, Ama Papia Katin Kar Atanim Chamar Rame. आनंद भरीत संधा मनुष्याने देवाचे उतर ऐकून इन्कार केल्या वेळार दर्यांच्या मसल्यांक लागी आपण तुवे शर्माव सांगलोय मनान आणि काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काळजां आमकां कृपा जोन दी नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो Ganti Maria Dachme, Ama Papia Katin Kar Atanim Chamar Rame. आनंद भरीत संधा निरापराधींच्या आधारा थोड्या दिसांच्या एका बालशाक उलोंग लावून त्याच्या वयसो मान तुवें राखलोय खस अकमान सुसिकायन सुसूंक आणि आत्म्याच्या नितळपण कथावेन सांबाळूंक आमकां कृपा जोन दी नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो Ganti Maria Dachme, Ama Papia Katin Kar Atanim Chamar Rame. आनंद भरीत संधा पदवा शहरान शर्माव सांगून सणांस अजापानी लिस्बनान पावोन तुझ्या बापायचो जीव तुवें बाचाव केलोय अकमान केल्यांक बगसोंक आणि दुस्मनाचो पासून मोग करूंक आमकां कृपा जोन दी नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो Ganti Maria Dachme, Ama Papia Katin Kar Atanim Chamar Rame. आनंद भरीत संधा तुझ्या मागण्या आणि सरकावयल्या जानवाया वरवीं सबार हेराजांक आणि पातक्यांक बोऱ्या वाटेक तुवें परतिलें सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळ्यांच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोन दी नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो Ganti Maria Dachme, Ama Papia Katin Kar Atanim Chamar Rame. आनंद भरीत संधा तुझ्या थारोका बरी सगळी तुझी चिनी आत्मे बचाव करूंक तूं वावुरलोय इमान उत्सवात सोडताना तुवें पळयले बरीच आमी जेजूक पळोवंक आणि तुझे संगता ससनाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो Ganti Maria Dachme, Ama Papia Katin Kar Atanim Chamar Rame. आनंद भरीत संधा देवान तुका दिला वर्तेन देणे असर्यांचे आणि तुका उलो मारतेल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागता तें तुज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडचे मरिये मरी फात म्हाका जोन दी नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो Ganti Maria Dachme, Ama Papia Katin Kar Atanim Chamar Rame. एक आमचो पाय एक नमान मरिये कानन बपा पाप सई बचा इराद्या पासून आम्ही भेटून देवया पाप साहेब ह्या महिन्यांत सर्व संघटनापासून मागोंक विनंती करता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिसां तशें आमची बदकां बगूस आणि आमकां धडीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांनी आमकां निबर आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रेयामितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो देवाची मर्यादा जमाई आम ओप्यांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरचकडे आमेन महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या तशेंच आणि सदा सर्वदा आमेन सांतांतोनी आमा बसोत विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्याक आमी पावो जावचे खातीर रिलीकेचो आशीर्वाद घेवंक आमकां समी आयती करया सर पदवीदार आणि सदा जियोवच्या देवा भाग्यवान दांतोनीक तुवें तुज्या पजेक एक वर्तो प्रसंगदार आणि तिच्या गरजांनी बळवंदादार जावन दिलोय क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी चमकतना ताच्या आदारान सर्व अनवरांतल्यान सुटाचे आणि सर्व आमच्या परकवण्यांनी तुजी सजाय आमी बगीचे आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन
Ubirabia. Panasanko 218. Innura Adinentu. Sumyatin Vasuya Toboro. Sumyatin Vasuya Toboro. Sumyatin Vasuya Toboro. Oga Parimita Sokoro. Tin Vasuya Sumya Sarvaikari. Wakanga Vyantaka Sansakari. Tane Sargani Pritum Rasteri. Takasa Mahima Sadakari. Somyadi Vasuya Toboro. Somyadi Vasuya Toboro. Somyadi Vasuya Toboro. Oga Parimita Sokoro. Mogal Puta Sobe. Unquar Maria Shirvati Pagyawan Sant Anthony. Ama pasun winati Pagyawan Kursa Chakrabe. Rangam Deva. Am Jadis Panadne. Apache Anibuta Janibu Yudat Machine. Amen. Amen.